Шакунзенже чаваш тенджижин пидебалы пулым пулзайтыры. Кошалхи нары суйхенже, Пирен Республика бушлыхи Михаил Игнатьев туслышыхану ергелестелевбе Крым Республикинже болнычы. Шаунчухне Крым шурутравешинче чавашсым хойсень автономине ергелеси бирги Ку Республика бушлыхи Сергей Аксеновпа калаш садатылнычы. Шагыже дузаждерме чаваш нацконгрессиде Крымли чаваш хастарзым дихадерленжеш. Вогот нумайхта эртмердемелле, авануихин вунултымышынже бушлаза ширим беремешчен, ЧНК президент беремеш шуме Валерий Клементьев ирсыбыраган пызыгахмар делегации Крым Республикинже болжы. Малданах вазим керч хулыни житсе, онды чавашсым бейтел булу ергелене. ЧНК хастарызыне херле жудай дырхинче журалза юсне, чилай жул керч хулын шар гарнизон пушлыхинче тұрышна Мефодий Матвеевич Мазуркин хабылду заезжинна. Валерий Леонидович Клементьев каланы дырых, чазах керч хулынче де чаваш нацикультура автономине ушма балыртна. Чаваш нациконгрезе, Шаунбек автономизене, пірлеш шимпіштарза, мрегалазынде пірлік войне, парзадараган организация бірін ширна деонда, бірін Чаваш жылайыргене, хвидлі зағварасы, төбеш серен бірінде культурна зағварасы, чергене зағварасы енде, шағынба да бірін ашта Чавашсын борнаш, бірін шағында балағынде ушмадаршмала Шаунбек бірлештереген организациясыне. Авануихин вундухырмажынче, Симферополь хулинче, Крым шурутравенче бурнаган Чилай чаваш пуштарынна. Хула буховин кермененче, чаваш юрдике ви, тованче хибе калашны ян расадына. Малданах Симферополь хулинче чаваш нацпекультура автономине тузахуныне протокол ширза череплетне. Онын ердуши пулма Николай Сергеевич Пропынина жанзабана. Хыщанах падем Крым Республикинче важзень бірліхне тузағурасы бірге ижан одына. Ердюжі бұлма Андрей Васильевич Яковлева жереплетне. Вол Севастополь хулынь администрациясінде тұражать. Ялты хулынчен Чилай чаваш представительзім келнене гура, ку хулан чаваш автономия уйрымнеде Симферополь хулынчех тузағуна. Святослав Семенов онын ердюжі бұлзадына. Ергелю әшісіне пәдерні хыщан, Крым чавашзім чаваш нацконгрессін делегатжізімбе шаврасы делертерне. Унда візем малашни мәллешлі сибіргі сүтсеявна, ижыну земдуна. Шаплавара, ЧНК бұлышны бе ергелене автономизен шуде, тәнжібе шәрі яғына житре. Иге жул гайла жеш Украина шыржывнегене, халі Рашии гайла таврна, унчен малдан Севастополь хулынче чавашсен пірліхне тузағын не жутлазан. Крым Республикинче пуры товады чаваш автономия ергеленче. Кувал чаваш тәнжі аныланса да сарылза бұныне балырдать. Хамырче хибе культуру зыртун сұхланы Крым чавашзіне пәрле туслыны шлеме, пәрле завын мамай барать. Крым Республикасының жыңынан жақмарын деу, ты шерден Чавашсың жынде, пейде туғышыла ғалазынде күнмін жынде зен бән хигун Крым Республикинже областной автономия ергеленже. Шаунбек тербулызем керлі візім, тербулызем берешет педеші, Крым жересінже күнда Чавашсың ұмай бұрнашы, неранжағы бір бұлдымыр Мазуркин Мефодий Матвеевич Побалаштамыр, олғында началым гарнизоны бұлзашылыне, ембек херлі жылай ражырал зөсіне, нумай ембек шынзем мұнда. Чынақта берін Чавашсың таштада бұрнашы, нумай жы Шаунбек хубар айтсаға, бұрде візім Шаунбек шере бұтшынашы. Жындезен, пірлікіре, пілет бірінде перілвай. Шиде шыматкун вара Крым Республикинже Балаклавы хулыне Канаш районинжен сумлы делегация дұқса гаймала. Ку район пушлығыбе Владислав Сафронов пабірле предпринимательзем, артистсем Балаклауба Канаш районе хушинже таванла туслы жығыну ергелестілебе аякре жула дуғашы. Ютова телеканал Пулдарул Хушкане Хальхева отра Крым Республикинже Чавашсем жинжен телекаларым югерет. Вәсен телепрограммисіне шидес вағытрабық мамай боле. Сюжета Зоя Яковлева, тада Юрий Гурьянов хадерлене.